بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo at tiranan, yari na isab kita niyo haruman ini gumanap sin pangadjian tanyo sin limaway amin masi kita niyo hapangadjian bunga sin pag-iman salta damikian masi kita niyo habunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid niya amin imaluping guru ha murid salta ialup sing guru im murid in piag-alupan sin silarwa hindu sim guru pa murid niya ingkatan mahal ga ialgaan sin tao sumakawa ingkatan mahal ga ialgaan sin tao tiyo dating karayawan niya buat malengkan in mahal ga hakatan mahal ga amunain daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang atuan masikitan niyo pangadjian nyadto sumakawa ari na po pa kakanapan ng pangadjian nyadto manalam salam kami ang mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala sa barang sinabutan sin pagpamahalaya kini tukbalan namo kamo sin salam kasilasa halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpalmanin Tuhan taniw Rabbul Alamin Suratul Hadid
imparman niya pasampay pakatan mahadyana. Aula-aula na imasa na ini aming kiugdan si masalahat. Amo sa masalahat. Kiugdan sim pangibog. Nangibog sing karayawan dunya. Tiu-tiu da inimibog sing karayawan adlaw wanakana. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu. Ingatan niyo. Annama al-hayatud dunya. Ingatan niyo. Amoy nyari kamu hababaw sing gumini. Ipapaingat sin mahasud si mahatinggi. Ingkabuhi eri hababaw sing gumini. Apabila taykuran si mahadjana. Inatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laibun walahun. Ingkabuhi eri hababaw sing gumini. Pagmain-main. Na mga tuan, bang nato para sa hanun. Taliun marayaw, inhiwal si mahadjana hamasa nato ining kamatauran, nagmain-main nyari hababaw singgumi. Biya sinsya kaula-ula, wayroon da akan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biyasin sa kaula-ula, wayroon liyangan kanila si mahasud si mahatinggi. Laibun walahun, pagmain-main. Pagpasarap sim pangatud, pagpasarap sim pangdungog, pagpasarap sin hiwal sin pito ang kautabaran. Labay rin hakabayaan nila. Ini karwa, bangkitan yuri, matung marayaw, hapamatong kabayaan sin Allah Ta'ala, ingkabuhi diya dunya ini. Lahun walaib. Amod to mga tuwanin biyayta sin Allah Ta'ala. Lahun walaibun. Pagmain-main, iwan pagkalalangukan si manusia. Ang pabuko na mo yadto, imahal ka. Dahil nga sabab yan, biyayta si guru hamurid niya, hinini papahati. Bang biyay ning kahalan sin tao, magmain-main, iba magkalalangukan sa jari, hababaw singgumi. Sindihi kapag main-main, dihi kapag pasyal, matawad problema, halaw sim pagula, malaw min problema, halaw simbay. Katay kurantuan ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu ang kabuhi diya dunya. Wajinatun. Magpalingkat na dyan tao. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, wiyata niya. Hadis sin junjungan tanu alaihi salatu wassalam. Inna Allah jamilun yuhibbu jamal. Inna Allah subhanahu wa ta'ala
napalingkat ning katan pia panjari. Wayroon pia panjari niya imbukun malingkat. Wayroon yung pia panjari niya imbukun takakapusan, takakapaiddahan. Ing katan ini takakapaiddahan katan. Misan pa pangdungugtan niyo, pangitatan niyo bukun way kapaiddahan niya. Sa habayta sin Allahu Ta'ala. Hasulat niya ini takakapaiddahan ingkatan pia panjari niya. Na mga tuan, inadi sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam biyay tain Tuhan taniyo bangin pia panjari niya katantan marayaw iwan malingkat. Lariin siya. Sa kalasahan niya marayaw iwan malingkat. Ang painsiyabot dito si patini, wajinatun. Pagpalingkat na sadya, sintao patao. Lilingkaw rumadlaw. Inhiwal si Manu siya. Halawm simbay niya, mig palawm simbay niya. Papag-imun-imunan, magpalingkat mga tuwan. Sa impagpalingkat yadto, wala doon ng kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sa mabiyan Tuhan, kaya lupa sa lingkat in masayni. May tayad to, nakananam in tao, dayaw sin lingkat hantara nila magkahi, saka wala nila pakyanan na naman. Iwan wala nila niyanam, iwan di nila kabayaan na namun. In lingkat, hantara sin ipon, iwan tag-ipon. Yato'y katong, si kaupat, sipat nila, watapakurum bainakum, kabuhi diha dunya ini, pagbansag ng hadya sintaw. Ampari ka lalasahan sintuhan. Siyabut nakatan surah. Tiugila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tuud kalasahan niya. Ini siu-siu ipon niya. Ipagbantog niya imbaran niya, sa din niya ipagbantoging kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watapakurum bainakum. Bangkitan niyo, malidas. Dahil nga ba ita si mahasut si mahatinggi. Salta nalidas na yung kamatauran. Nagbantog na dyan tao. Sing karayawan niya, sin ingat niya, sing katantan, kaya na naman niya, piagbantog na sadya, patao. Yan, yung kabuhi diha dunya ini, mga tuan. Watapakurum bainakum. Magbansag biyan siya ginasadya kamu. Maggulal-giulalin na hadya kamu. Ada puning gulalan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kahukawan si mahadya na. Kaya ingatan nila imbun na di nga Tuhan. Sumakawa, walakin na aksaran nasi. Walakin na aksaran nasi lil haqqi karihun. Hasabab sin pagbansag, pagbantog, sin pakaniya, amunad ting kiasuwan nila, kaya astulan nila na, kaya hukawan nila na, kaya bungsihan nila na, in kasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kaya sarapan ni sila.
Kaya na naman nila masarap yung magbantog. Dahil sabi magsusung pataas. Nayari viyata sin Allah Ta'ala. Hindu singguro hamurid. Kaupat. Hikalima. Watakasurun fil amwal wal aulad. Pabila mati po'y manot siya sing kabuhi diha dunya ini. Ang pabiyeta sin Allah Ta'ala ay kamutuod mati po. Sabab mani po. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ayaw kamu mati po silingkat sing kabuhi diha dunya. Bukun paghulaan. Badyo mo malingkat bihawon, nagpamot ka bihawon, pagkonsul mabaho na sambil baran mo. Baho tuwig, baho hulas, baho katanta. Misam pa biya di impalingkat. Na, tuwan. Watakasurun fil amwal, magpataod na hadyain tao sim pangalta. Dia akan sintuhan, yung magpatauran. Sa ayaw sa demano siya magpatauran, bukun magadhamanual kabayaan sintuhan. Ayaw sa demano siya magadhabukun atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Misandaan si muntok palangit. Misandaan na abot paawan. Habang mayan. Doon haatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Si Maria at di magbus sama sa nato ini. Watakasurun fil amwal. Magpataod din taon sin pangalta. Di makapataod sin pagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pempato. Wal aulad. Sunati po simbihad turagbos. Mga tuhanin bariman di matipo. Sabab aw niya ayaran niya. Maita niya iayaran, piayaran kaniya sin nagpapanjari kaniya. Dahil nga sabab yan, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamasa niya. Gaita katutan niyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari kan Ibnu Umar. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Sabda sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam. Di magpanglamud-lamud. Iwan di da manjari lumamud, iwan di manjari kalamuran. Di magpanglamud-lamud din umatku. Umat isiyo, sin Nabi kahinapusan. Inumat niya pagnganan. Amin miya makad simpang Hindu niya, simisingod. Di sila magpanglamud-lamud, di sila magpanghambu-kambuo, sinhinang kalawnan. Inasabutan niyo si patayat at dukay na lawng. In Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan niya, di magpanglamud-lamud.
in ummat niya pakarajaan laung. Pamarat saya kalaungan, di na siya lumamud. Mahita siya rin lumamud. Sabab aun naraak kaniya, aun manual na tayma niya, iniin laung, inim bukun laung. Inim marayaw, inim bukun marayaw. Biyabog bukan na yan. Di malaw nga pamarat siya. Sabab niya makad siya sinsalakan. Sabab haway parimatungin kanabihan, aula-aula na innabih na pusan. Aung parat siya singkaiwanan. Aung pangakad singkaiwanan sa nagtutungga kali. Turan yung mga tuwa. Nagtutungga kali, naghihinang kaniya-kaniya atulan. Diya simpasa na to ini. Tiap-tiap pamarintaon atulan. Hindi pun bang siya minang sara, patupon niya hataon niya. Inlan nang bang siya minang atulan, patupon niya hataon niya. Intaw Europe bang sila minang atulan, patupon nila, kahalan nila. Bihan na sadya. Inallahu ta'ala, piatup niyan hakataan. Amo na insara niya. Pagkakaniya-kaniya, naghinang sintumo, hawlo nila, hawla nila, wangsa nila. Nagparanin Allah Ta'ala, tumup na pakataan. Bang timup na malingkat na, way na sahawihon. Bang malingkat na, pialuhay pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hajad din yusrun. Sa bunal,tud bang kaumiya, kada atulan sinakamay ni, wayrun mahunit luhay kata. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Sa kalituan matug siya, halawang kasusahan, halawang problema. Kaya bubugatan sin problema. Sindi siya pa problema hun sintuhan. Sinwayroon problema alupun niya. Bang siya roon, hamanual, kabayaan sin Allah Ta'ala. Na naginang siya sing kaniya. Naginang man siya sing kaniya, nabiya na siya sin di na ikapanginungod. Turan yung mga to. Na, unang beta pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadto, di magpanglamud-lamud. Inmatan ummat niya, papakaradyaan, laong pagtuhan, laong pagitikad, laong hapag saumbiri, laong hapag kasilasah, di sila lumamud. Bangkat mamangkat na yung kalaungan naman sa nato ini, magtataod. Way inu-inu si Madya na. Suway naragpakan sil langit, iwan sil lupa. Hatuhan dalang nimbunal. Impikilan na tubukun bunal kata. Nari na kagunahan. Diagpakan na kaw sil langit, iwan sil lupa. Kaya nga sabi at mga tuan, basahon na mo magbalik. Hinadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati. Masing-masing ummat niya,
natunggang king ng kahalan sintaw, yadto na sila hasipat na sabot tayaon. Magmain-main na sa dyan hinang. Magkalalanguan na dyan hinang. Intaw maas nagkakalanguan, imbata bago nagkakalanguan. Magpalingkat na sadya, sinubos na sila pialingkat sintuhan. Magbansag na sadya, hantara sin sila. Magpatauran na sadya, sin kabayaan nila. Sa wala nila napataod, inikarayaw kanila, kabayaan sin Allah Ta'ala. Ampay mga ini, natunggang king ng kahalan si Mahadjana, intumpukan nila ini. Di magkaabi-abi. Doon na sila zahirin alal haq. Tutug sila kabayaan sintuhan. Maita, amo rin programa sintuhan ng kugdan. Amo rin plano sintuhan ng kugdan. In plano hinang si manusia, yan na, nakumunda. Di na mahusay. Hatulon mo hindi malarakin dito. Nahatunin dito, magbalik na isa, blarakon na isa. Dahil nga sa babiyan, ingkatan plano sintao, di sadya kumugdan. Sa gawa, apabila mahadya na, miyaon pamanual atulan kabayaan sinallahu ta'ala, yan dunhaning karayo. Numat kulong niya, di magpanglamud-lamud, dahil ng kalaungan. Inumat ko, tutog sila. Unin tiutukan nila, al-haq wal-adl. Aming kasabunalan iwan kaadilan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Misanda na tunggang king ng kahalan si manusia, yaon da siya. Sabab tiyanto niya, piaparat saya niya. In programa sintuhan, in kabayaan sintuhan, amurad ti marayaw. Iwan amurad ti maagad singkataan. Tanyo mga tuwan. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrallah. Hatta ya'ti amrullah. Sila mapaibog, sinisiw-siw. Di sila mataabit, sinisiw-siw. May tayaon sila panaabit ti kabayaan si mahasot si mahating. Ti mataallukin atay nila. Ti mataallukin pikilan nila. Ti mataallukin hiwal simpitong gautabaran nila. Panagpapanjari kanila. Nampay mga silayad to. Ti mataalluk papagmain-main. Magpatauran. Na. Kisah hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu dito siya hamang Madina, Makkah. Sambil nakalain na siya pa Madinatul Munawwarah. Siyandalan nila ingkatan. Nagplano ingkatan sing kabayaan nila. Sagawa, imya kada junjungan alayhi salatu wassalam, way nagpinaplano, runda sila plano kabayaan ni. Amin iakaran nila, Rasul nila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyanto nila mo timbuna. Ingkatan nagplano kanila. Wala da naakad. Laong simbatawi ang bukunda successful in planos sim mga sila. Against sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan simyakad kaniya. Aun ding mga kaiwanan.
sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masyabar ibang mapatiag. Biawag bukan nila, imbita sin Nabi nila kanila. Siya awon na, mano siya sa kita ini? Aw nabukma siya, di ukala ning kaibanan. Bang bihay nilang nari, nakasandalan ng biya, panggura-gura nila ini. Nag-isun sila, mamayta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inibaita nila Rasulullah. Yung mga tao yaon, yung mga grupo yaon, daruhaka na patuhan. Sobra na yung pagkadaruhaka nila. Na, miyari kami kayo mo, pangayo irwa ah. Bangman sila undatungan na bala, bangman sila ya undatungan na mulka. Mga tuan, uning beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Ayuhan nas, ay sila piyagamahan. Sa iyaring beta kanila, ayuhan nas. Inni lam ub'asu la'anan. Mamayta kulong na kanyo. Innama ana basharun mislukum. Inakubiya da kanyo. Pagdugalan, pagastulan. Sa mamayta ako kanyo, inni lam ub'asu la'anan. In ako, bukon ako reaksin Tuhan. Wala ako naraaksin Tuhan, manok na, manglaknat. Magparatong bala, buko. Innama buistu rahmatan. In paldakan ka ako sin Allah Ta'ala, maghatod sin pagkasilasa. Hambuk sa laggo-laggo. Sung na maiga masa na ito ini, sabab sambil magtiyaon. Agad di na maglasa. Bang wala danuunin alta mataud, bang wala naruunin bulawan mataud. Tani mga anak apo. Lam au basulaanan. Buko na Korea aksin Tuhan. Manok na. Sa naraa ka kusin Tuhan, mag-uu hatao. Amin ikaw yan nagtutuhan na ba? Tupinda na ka. Uuhon. Hipatay makanin rahmat. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. In Allah Ta'ala. Di magparatong siksa. Sa lugay in Rasul sallallahu sallam yung umpak. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Mawa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di da magpanawgin Tuhan mulka. Sa lugay nila nangangayo, kaampunan pa Tuhan. Sa lugay nila nagkakasilasa, mag-ampuni-ampuni, magmaat-miati. Na Tuhan, yari na, waliyadu billah, mulka na. Kaluhon na sintay mangudin tay mangud pasalansin. Kaluhon na sintay mangudin tay mangud pasalan kawasa.
Yung mga to. In ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biyasa na to. Diungog na to. Sa wala doon yung pag-ayad na to. Habiyay tayad to. Tani yung mga tuwan. Magsusung mga tuwan. Problema. Pamansin Allah Ta'ala. Juyina linnasi hubbus syahawat. Lumingkat na manusia. Nga, salta limingkat na. Siya ni mangi usog biyaon, pagkatud na mangi siya usog. Pag-adlaw man to pa doktor. Doktor lang niya. Upirahin ilong queen. Ba't biya lagbos ilong kaabaw. Ito na. Naawon. Aturayan tuan. Na. Juyina linnasi hubbu syahawat. Lumingkat na hamano siya. Naunan lumingkat kanila. O magpalingkat kanila, oo. Misan way magpalingkat kanila, limingkat na kanila. Hinun. Hubbu syahawat. Lumasa na sila, hanapso nila. Lumasa na sila, syahwat nila. Di na sila lumasa magtaat patuhan nila, iwan parasul nila. Sabang kabayaan sinapso, ibutang sa pagkaon, nagkaon lisag 8, pagwas na tuhog nakabati sin lisag 2, pukaw ni na nakapo, o mga nakapulong na pagsakap kam. Madto kita niyo paristawra namin kawantag 4 ka jam di pag-ukabon. Biyaya na kulan lang na mga unkaon. Ito yung mga tuwan. Hubbu syahawat. Naunin number 1, minan nisa, dahing ha mga kababaik. Ito yung mga tuwan. Nawangin niri kita niyo magmumus, baran na to, iwan sinanakapo na to. Mag-double time kita niyo umalup pa kabayaan sintuhan, yan na mga tuwan. Magsusungin pag-ambulda sa mablimingkat na insiin. Nagtuhan na yung tawhasin. Waliyadu billah. Hipapaddam pa na sin mahadjana bangman matawdsin. Tai siya Abdul Dinar. Magkangingi datuwa. Sumisan niya kaya ingatan magkangingi, pasalan siya tunalimingkat kanya. Hubbu syahawat. Limingkat na kanya, pagkalimingkat, kiyalasahan niya na. Di siya lumasabang bukun malingkat, di siya lumasabang bukun marayaw. Na yung pangasubusin nagpalingkad. Amin mga sila nagkukupur sa Allah Ta'ala. Nasabihan mga anak kapong, ayaw kita niyo makupur. Ayaw kita niyo makupur, sindayaw. Sinlingkat kita na to di awawaw singgumi. Sa inlingkat yan, pakayun na to pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Amad timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, mga kamumanusia, innama buistu rahmatan walam ub'asu la'anan. So, mag-uuhat tao, tayo maing kabayaan sintuhan. Amod tim masya niya. Na imasa na to inituan,
mag-uu, maghawid, sabab gumawa di nga pag-aaramak. Duwa na yung kato taning. Uuhon, hanunuton, tay maatuding kabayaan sin tuwan. Ay mo tay maing kabayaan sin napsu mo, ay mo tay maing kabayaan sin sawat. Uuhon, pasurun, iwan uuhon, hawiran, sabab gumawa na. Tayan tuwan. Na. Innama ana rahmatun muhda. Inakong sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tao na ngayo kaniya. Mapanaugin pangayo na kauro apatuhan. Bangman karatungan na mul kay mga tawiyaon. Sabab halipulo na sila. Daruhaka na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misanin hataib. Nag-upil ng malaikat sin nagdadakasin buod. Kami lang nakiaudilan niya rin. Bangkakunahan mo yung buod yaon. Tas ako ni mga tao na minsan na kayo mo. Dahil ta sadya ka, o na-order ka mo. Ngayon kan nagmula na siya, iniwan niya, nagmula na. Unin na rin niya. Bang aong pa, mapuas dinghan, pangayon na mo na patuhan. Ngayon nagising mga yad, tuwing kami kaya ordilan sadya. Utuhan na mo. Di mo asi, utuhan ko. Pangayon ko na. Yung pangayon ko, hinduan ko na yung mga tao. Uuhon ko yung mga tao. Bang sila rin dumayaw, amin mga sila yaon, nasa na magpatuda sila. Kalu-kalu, inanakapo nila rumayaw. Panubo nila rumayaw. Sino yung mga tuwan? Uno yan, rahma. Uno yan, naghindu. Tani yung mga tuwan. Amo yatin deta kato tanin. Dahil nga sabab yan, kabtangan si Ibn Abbas. Kana Muhammadun rahmatan li jami'in nas. Ini Muhammad launa amin naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala taumak ka. In siya yan, rahmat pakataan manusia. Magkaunahan kita ni Tuhan rahmat amin dera sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam apalman sin Tuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Ayaw magsukna. Hanunuton magkakunahan kita ni Tuhan hanunut. Uuhon pasurun. Uuhon hawiran sabab gumawa. Ayaw kami na, baya nila na tutudan. Ako'y magpasakit sinu. Ayaw. Naraak kita niyo sin Allah Ta'ala papaglasahon. Bukon papagdugalon, bukon papagastulon. Rahmatan li jami'in nas. Paman tabi'ahu kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah. Nawang niya ini taymaun. In rahmat piyahatud cintuhan maun kaniya nagatud nabi niya. Way wihanda yaw. Bukon ordinary tao. Yun siya yan. Sa lugay niya riya dunya, aun kaniya rahmat.
Bangaong kanya rahmat, papasun sin rahmat imulka imbala musibah. Suri kau ratungan fitnah. Naita, yaun kay mo mahal ka. Hitangkisin Tuhan kayo. Sabab impera niya yaun mo iayaran. Ampay masana to ini, misan kau nagpapayong, kaulan nanda kau. Busluton simpit na. Bang di mabuslot simpit na, bustakon, busluton sim musiba. Bang di mabuslot sim musiba, iwan simpit na, bustakon, busluton sim bala. Hindi da makahalin, makabuslot. Amuray mga tao, zahirina alal haqqi walad. Amin wala sila nag-atod biya si mga yaon. Magmain-main ng kabuhi diya dunya. Magkalalango ka ng kabuhi diya dunya. Magpalingkat ng kabuhi diya dunya. Magpatauran ng kabuhi diya dunya. Pagpatauran kabayaan nila, wala doon yung pagpataud kabayaan sin Tuhan. Kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah. Aun kaniya rahmat dia wa singkum. So itangkis siya sin Tuhan ding habala. Itangkis siya sin Tuhan ding mulka. Itangkis siya sin Tuhan ding musibah. Ampay bihaon manglakin-lakin ding habay. Manglawag bala, manglawag mulka, manglawag musibah. Mengkan nang lakin-lakin. Daan yung mga tuwan. Nabang niya iagad. Tiyay maindirayad to. Natayma na sinta Makkah, natayma na sinta Madina, pakatilukan sin dunya natayma na. Masanyang siya dunya, iba masanyang siya adlaw akhirat. Maita. Hitangkis na yung pangatod niya rin apit na. Hitangkis na yung jantong niya rin apit na. Nasa kalituan dumadlaw yung tiyatali. Pit na. Di kita lang na makabaksin, bang di kapit na ninyo. Di kita makabak, gula lang, bang di kapit na ninyo. Subhanallah. Mga anak kapo na mo, ada kala duara hambuk ding harua. Ada kala kita imig ding alta. Tiyo na kamataud na ka. Ada kala alta imig ding kato. Hauno na imig ding harwayad to. Wang man marayaw yung pag-iig. Mig marayaw, indatungan pa marayaw. Bihan mga anak po. How po waktu tanuriya dunya? Pag umul muka numan, sana ko magtungkod. Ayan na matod nagtutungkod. Siya biya dagbus, manglakin-lakin da. Nah. Waman lam yattabi'hu. Naisiw-siw hindi makaday ni. Imperasin tuhan inirik niya taymaun. Di niya ayayaran marayaw. Sa lumamudda siya magmain-main. Lumamudda siya magkalalanguan. Lumamudda siya magpalingkatan. Lumamudda siya maggulalan. Lumamudda siya magpatauran. Alhaakumut takasus. Wairun tuan di mayaw. Masasat na kamu si magpataw. Nasasat to. Wala kaya ririhilan ni'matin ummat na kaunawya sin ummat nini. Ummat na kaunaway silpon. Inummat ini nabuktaw maupat silpon.
Ano yan? Hipagpasigla kay musing karayawan. Sa kalituan, nagpataod sing kangian, waliyadu billah. Nakauna tumula, hambuk hadis, kadtuon, biulanan, bihaon, hambuk tumbuk mula, kaingatan mo na. Nikmat sa umat ini, sakalin nikmat, wala napakay, piyagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wa man lam yattabi'u, hisiusin di magad, simpiahatod sin Allah ta'ala, hajunjungan tani wa alayhi salatu wassalam, rahmatan lil alamin, kana lahu. Aun day sab kaniya. Bang immarayaw, aun marayaw, immangi, aun day sab mangi. Khusranan mubina. Aun kaniya kalugian. Kalugian matampal, kaya ingatan niya malugi siya, kaya ingatan niya magdusa siya, sa yadtura. Piyanguraan dawi kabaw, piyanguraan dawi sapi. Sing kaya ingatan niya magmula siya. Khusranan mubina. Pid dunya wal akhirah, malugi siya. Lugi piyagtuuran. Turayan tuan. Yadto yung kabtangan. Simpang tungod. Sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Na. Mga tuan. Juyin alinnas. Limingkat na manusia. Ing kabayaan nila. Wala na limingkat kanila ing kabayaan. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin kan Abu Hurairah. Rawahu Ahmad. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء pialawi ako sabda sinjunjungan tanu alayhi salam piawidda ako sin nagpawidda kaniya Tuhan. Dahil din siya piawidda, dahil nga kanabihan iwan karasulan, nakauna rin kaniya. Wala kiarihil kanila, kiarihil umat sin nabi. Uno min taon. Tadi na ito nasabuton katan, kaupo nin waktu na ito. Good news. Sa para mga tao, kung good news. Yung good news kanilahi kapag main-main. Wailong nananamunsin iyan. Kung saan good news. Way nanamunta. Aming pagtiulong na nakauna, way nanamunta. Di kita makapagpanaw. Nalupas. Di kasulong yung badyo malingkat. Nah. Turan niyo mga tuan. Naunin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piawidda ako sin Allah Ta'ala ring mga langgong ko kanabihan iwan karasulan. Wala kiarihil kanila, kiarihil kako. Nauno yan. Waju'ilat ummati khairul umam. Ingkatan umat marayaw sa piawid din umat ko. Ikaw kukan simbihan. Natura kuno. Biasin adat taniyo ini. Biasin hiwal taniyo ini. Kawidda buko. Unim beta niya. Insarayaw-rayaw umatku. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Amo yan to. Nakawid din umat ko. Nabi sinasabot. Way silpon sin umat na kaw. Nain kay mo bihaon, aon. Yato Washington intay mangud mo, kikita mo. Sa kalimag kita na sadya, way nakapagtag-ipon patuhan. Nagtag-ipon panapso, nagtag-ipon na pangdungog niya, nagtag-ipon na. Ubahanap na. Yan mga tuwan. Piyabid din umat ko, din ha umat singkatan. Nag-update sin badyo, nag-update sin pakayan, nag-update sin sasakatan, katanta. Wala niya na-update in umul niya. Wala niya na-update in sasakatan niya pakubul. Sa ingkatan, hiwal niya riya doon niya updated. Tulayan to. Piyawidda na kaw sin Allah Ta'ala rin akatan umat. Sobra-sobra ng pagkaon, ng pag-inom, ng pakayan, ng katantaan. Sakali, nagsambahayang ordinary. Ordinary rin ha ordinary. Sa bukon magsambahayang, laung musultan di mato. Turan yung mga to. Nayad to piyawidda ako. Iwan sin umat ko. Sa wala na to niyanam. Wala na to ingat marayaw. Iwan radyo niya, iwan laptop niya, iwan kataan sin hiwal niya, kakitaan niya. Kikita niya tulong kabun, kikita niya nalong katian, kikita niya nalong singgulangan, siya di na makaibadat marayaw. Alhaakumut takasu. Nasasat na kamu, di na kamu makapagibadat marayaw, di niunay katunay kabayaan sin Tuhan, si tunay niyo na dyan kabayaan sin napso niyo, iwan sin sahawat niyo. Kung nuniyad to ka na naman way na, suwairid to na kubul. Pangasuhan na ko, mag-audit na. Kitayan tayo mangud na mo. Na, ayaw na to yad to kalupahan. Mbaita sin junjungan, alayhi salatu wassalam. Waju'ilat ummati khairul umam. Piyaridda sin Allahu Ta'ala in ummat ko, day nga kataan. Tay maatuan. Tay maatu. Bukon ula-ula, bukon parakala, tiyo-tiyo. Parakala sa lagbo-lagbo. Nabi mo nagbaita. Hikarwa, waju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Ingumisot si Muhammad. Hauno-hauno sila abutan sin pagsambayang, sambayang kauro. Umat na kauna, tiyo-tiyo din badyo, tiyo-tiyo din sudyara, buhay pamisan sudyara nila, magsubli pa badyo, pagsambayang, sa kawatuan, update din sambayang nila. Nain kita bihaon. Di maambatin badyo, di maambatin sudyara. Subhanallah. Namura-murahan mga anak kapo. Mabulatin akal na to, mabulatin pikilan na to, mabulatin jantong na to, mangarap pa Allah Ta'ala. Bukon to indong niya ini paghulahan, pagtanuman, kawaon na to di, mintinan sin pagtag-ipon tanyo, iwan hitanum na to di, didto na to, anihunin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namura-murahan, patubtuon na mo didto, miabutin waktu na to, salam kasila sa namo, ang mga anak kapo namo, amuin biaksa, ini sumaud sin ilmu, dahil nga kalam sin Allah Ta'ala,
Iwan ding hadis sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam, panghinduaan namu kanyu katantan, salta na sing kita niyo, murah-murahan, bang mayan, anugharaan kita niyo sinallahu ta'ala karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhiran. Allahumma rabbana, nas'aluka imanan sadiqa, wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun, nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya, wal fawza bil jannah, wan najata minan nar. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban makbula ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.